Avui ens anem a Madrid. Estic super cansada, m'havia ficat una alarma a les 6 i són les 7:15. Així que anem a donar molt pressa. De roba de portar algo així urbano, així que vaig a veure. Finalment he decidit que vaig així, tot i que em porte 4 o 5 outfits més. Son sus besos de cicuta que colocan, se toca y me besa, rompe mil pedazos mi cabeza, se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa, la quiero. Gente, me faig caca. Me vaig a esperar a entrar al tren. Más que el último trago de cerveza, mami, mami. Bueno, m'he arribat a Madrid i com jo fins la vespre no tinc la gravació, he vingut a Arma Gallery, que tinc un company així que vaig conèixer de Londres que estudia així, és una que vaig a veure un ratet. Y es que mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé. Bueno, gente, ara vaig a dinar en Andreu. M'ha dit que anem a un mercat, o sigui que estic venint a veure què m'estem preparant. Pa' ella todo gratis, loco, no me pesa. Otra piba me sabe a poco, me tiene presa. No se come el coco y a mí no me estresa. Quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa. Ja tinc el make-up i el dinat. M'he fet el make-up el mateix que hem dinat. Hi ha que aprofitar, gente. Anem a veure el templo de Debo i tornaré perquè espera així la gravació. Y tal como vamos, no creo que haya final. Y es que bam, bam, y vamos a darle y darte arte, verte desnuda como enfrente mía arde y no tarde. Estoy pidiendo al cielo que no falte. Voy abriendo el closet así que salte. Solo me tira el phone si me quiere ver pa' un chance. Vamos despacito que la cosa no se gaste. Que le hable bonito que a ella no le van los gastes. Con esos ojitos de color me llena el garden. Tú sabes que mami, mami, esto es por ti. No quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami. Yeah, yeah, y yo pa' ti. Bardema quisiera hacerle una película a esa fiera. Me gusta toda su manera, viendo la Netflix. Sí, n'hem acabat ara, o sigui, són literalment les 11:30. Estic morta, però ha sigut una passada. Però una passada. Suposo que ja haureu vist que Petacet ha sigut un amor. Haureu vist també que l'artista convidat és Omar Montes. I no res, que ja teniu una cançó fora, ja la podeu escoltar. I el videoclip, que s'ha unit jo. I me'n vaig a caseta, me fa mal tot. I no res, a veure si arribé ja a casa. Que estoy haciendo cash pa' volar de aquí. Que estoy haciendo cash pa' volar de aquí. Que estoy haciendo cash. Andreu se n'ha anat a un lloc on hauria anar jo. Però com no me da la vida, li vaig donar a ell els passes i va en un amic seu. Són unes xerrades per aprendre coses a nivell de màrqueting, TikTok, Instagram, xarxes socials en si. Però jo m'he de tornar cap a Borriana perquè avui actue. Així que res, vaig a canviar-me, he estat editant un poquet. Me voy. Loca, loca, se pone fija su mira cuando... Bueno, va a posar este outfitazo. Madre mía, que bruta està l'espai, Andreu, carinyo, limpia-lo. Però vaig a canviar-me perquè el temps no acompanya una merda. Així que res, si m'haguera tingut que anar a la xarxa, segurament m'haguera posat així. Però com em vaig al tren i hauré de gravar 2 vídeos y poco más, madre mía, así que make-up, doncs eso, me voy a cambiar. Bueno, gente, este es el outfit final. La de su ahora. De fet, crec que m'haig de ficar tant de su ahora com aquest flow, que le tapa. Madre mía, el clean look ya está dark chic look. Esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami. Yeah, yeah, y yo pa' ti. Pa' ella todo gratis, loco, no me pesa. Otra piba me sabe a poco. He passat per el dia, m'he comprat un pan pizza perquè com jo arribaré cap a la 1:00 i pico després de València a ma casa n'hi ha 1 hora quasi, por si acaso, que si no me mor de fam. Salvaje comiendo fresa, me gusta verla de rodillas y a mi ombligo reza. Mami sin prisa que tú acabas de empezar y tal como vamos no creo.